Ka lempung yakura wa arsengi wa penlai da ka West Giantia Boxing Association WJBA da poi no ka chuwakut ha ka arpausan terik hamadan dai masi lat that labo juai. Yagani ka lempung da tip kam ka All Giantia Open Boxing Championship. Wai hagani ka sengipan kut da wan seghilang UFB Basan Additional Deputy Commissioner ka West Giantia District. Uke pasa District Sports Officer ka West Giantia District. Day lang wakipaj ba wabon. UF Basan hawa kalam do angu wakibor district lang bet ko chirup haki wan ki benta wa kam yong ki lang sa lang wika kam sport le to ko wina kita. Kam teh wa yaro ya ko West Giantia Boxing Association dapen ebok pen nasib ule ya ki wile ki de wa ngai scam le wa kani karan san to kalad wa mentoy he to wa ka mensim ya chim benta wa mensim ya khun. Hadin wukut kaya leki dasam yaki kusnam takamaksiar takamarupa wakat takamatama chaki wachim benta haki kerdan waper. Dasam lek ke kusnam wachke atam na perdi kaya leki hewani liang ki kentai ka Dakahipaya lengdo da yok kaya nam best boxer katwa ka heini wan ki nang ba da yok kaya nam most promising boxer. Haki cenderang wan Deibormitre kongla da yok ra oye nam best boxer katwa umar leki suciang da yo nam most promising boxer. By unanimous decision, blue is the winner.
Dakahipaya.